Rero nk'uko mubibona akaba agiye gushyira intebe yiwe ku zuru ihagarareho, sinzi ikintu ari bukoreshe. Abanyarwa ruhara mu nzira cyangwa ikakwa. Yes, rero wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV, reka nongere kugushimira wowe aho uherereye hose mu mpera z'igihugu hose, haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze yarwo. Aha rero mubona ndi muri gare, ariko nkuko nabibabwiye buri munsi mba mbafitiye ibikorwa bidasanzwe, abatumirwa badasanzwe. Nkuko mubibona ndi hano muri gare, ariko nshishikariza abanyarwanda muri rusange gukomeza gukurikiza amabwiriza ya leta, dukomeza kwirinda icyorezo cyatese kandi cyugarije isi muri rusange. Njyewe ukomeje gukurikirana ni Emi, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Rero nkuko mubibona ndi hano muri gare, ndi kumwe n'abantu benshi batandukanye, ndi kumwe na wa muntu mwanumye muri benshi kugira ngo mbereke ibintu byinshi, bikorwa byinshi bitandukanye. Reka mwakire muri studio hano muri Yawe TV, aho turi hano muri gare. Umeze ute? Watangira twibwira. Banyita Kizimana Muzarendo. Amakuru yawe? Ni meza papa. Umeze neza? Ni meza, iyo umuntu agihumeka, uzi ko n'indwara zihari, birahari ni byinshi, ariko ndashimira Imana yuko nyigiro nyigihumeka, ariko ndashimira n'abantu bakiriho babo bwabo babanze kugira ute bikontorere, bamenye bose bimagine kubati reka tuyirinde. Hano rero mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda ngo niho ushobora kuba ukora ibintu bidasanzwe. Ese ni ngewe ntabwo ari ngewe, ariko nkora udukoryo abantu bakishima. Ariko ikintu cya mbere burya iyo ugize neza abantu bakishima, ugashimisha umuntu, yiyongera iminsi yo kurama. Yes, noneho kugira ngo abantu bakomeje kudukurikirana, reka utangire utwereke mu tuntu tumwe wabuze. Ese nitwe ushaka ndabikora, nta kibazo. Ikibuga ni icyawe? Ikibuga ni icyayi. Ndakwereka imikino itatu. Intebe irajya ku zuru ihagarare, ingofero ijye ku zuru ihagarare, imyambaro nayo ikozeho. Ngenda bashimisha bye. Nta kibazo. Amazi? Ushaka n'iby'amazi? Urabikunda? Warabonye kuri YouTube? Reka mbikwereke. Nta kibazo. Tangira kunuza ku ntebe. Wese mugize sharaka kandi. Iyi ntebe ngiye kuyishyira ku zuru, n'umutaka urambuye nyishyira ku zuru ntabwo ivaho. Aho umva ari ibintu, urumva atari ibintu bikomeye. Urakoresha icyo? Urashyiraho supaguru, urashyiraho sparadara? Nububa nta sparadara na supaguru na kore, karagaguru kamwe niko karaba kari hano, inagane mu kirere. Nta kibazo. Yese twagiye. Yese. Rero nkuko mubibona akaba agiye gushyira intebe yiwe ku zuru ihagarareho, sinzi ikintu ari bukoreshe. Abanyarwa ruhara mu nzira cyangwa ikakwa. None ibi bintu wabyigiye he? Ibi bintu njye nabyigiye kwa Karosi mu Gatenga. Niko kazi kananunze, sinica sindoga, niko kazi kanunze kugira ngo ndarenda yindi. Okay, n'utundi none waba ufite tutwereke. Mfite imikino myinshi cyane kanze nkwereke. Nta kibazo. Uri bushimye, ariko nawe ushimishe n'abanyarwanda kandi nabahumurize, n'iki cyorezo cyaduteyemo kizagira gicike. Aya mazi aya ngaya ureba ni kari igicupa kirabuye cyane, ariko harimo amazi. Genda yashyira mu gikombe, nyabwire ngo meneka. Ninyabwira ngo hagarare. Nta kibazo. Yese. Nanjye ibyo ndabishaka kuko naje kwishima. Wagiye.
Yes rero nkuko mubibona ndi hano muri gare ariko banyarwandakazi mbashishikariza ngo twubahirize amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima ndetse twubahirize amategeko y'igihugu cyacu kugira ngo dukomeze kwirinda kino cyorezo ushobora kuba twese twubahiriza amategeko y'igihugu kidusaba. Nkuko mubibona rero ndacyari kumwe ni indege ngiye banyita Kizimana Muzarene. None akaba agiye kutwereka agiye gushyira amazi mu gikombe. Agiye gushyira amazi mu gikombe, aka gafuniko muri kubona hano karapfumaguye, agiye kuyabwira ngo ameneke. Koko se arabikora? Ihere ijisho. Aya rero n'amazi akababona arayapfundikiye, agiye kuyabwira. Aka kantu muri kubona hano karapfumaguye, hariho imyenge, nta kindi kintu kiriho. Aya n'amazi, iri ni ideba afite, aragapfundikiye. Reka turebe se koko aya mazi arameneka. Aha akaba ambwiye rero ngo ngiye kubwira no mazi yiwe ameneke. Mazi meneka, hagarara. Aha yes rero nkuko mubibona bikaba birarangiye. Mazi meneka hagarara. Boyabwire nawe. Mazi meneka. Reka noneho nkurekure. Reka nge nkurekure ndebe ko nyabwira. Mazi meneka. Hagarara. Aha yes rero nkuko mubibona ni bake babikora. Yes rero wowe ukomeje gukurikirana Yawe TV, cyo ngusaba no gukora subscribe, ugakora like, ugakora share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Amo nk'abantu baje hano tora muri gare ya Nyabugogo, urumva tugomba kugira ngo tubabwire duti nubwo ndi umusportifu, urumva shimisha abantu, urumva ni byiza pe original. Mwebwe mwirinde coronavirus, urumva coronavirus muyirinde kubako irimo iratubangamira cyane. Kuba mberetse gucyaga kino kangaka hari n'uwapfu, wenda hari n'uwapfushije niwabo ari mu bitaro. Coronavirus, urumva hari na wenda hari no mu muryango we wagiye mu bitaro, ariko mwite kugira ute kuyirinda. None TV wanyu ni TV wanyu. Yes. Ngofero yanjye jya mu mutwe. Comedy. Umva kura nk'injangwe umva. Telefone ngo wayigira umukobwa. Reka mbahindure, urabyisha mfite imikino myinshi cyane niwayibangurira. Urayifite? Neza. Aka ni agakino k'abana ka kera ariko urakoze cyane. Yes nawe urakoze munyamakuru wanjye, kandi aho mujye hose Imana ikomeze ibarinde. Imana igomogije. Yes twese tusangire. Comedy.
bakura nk'injangwe nka umva